Yawa manulian ti Pwuhng kukusanet kay Sakeu. Natungata alukayang way kapanin Pohnpei nan wiyak pur kasanti kasiduwat. Ranwat niyapang chanwar silisak paran kaunor yak tresak limau. Oranwat wiyaran kaysak waluwan wiyak pur kasanti kasiduwat. Thailand ka kan katla mo Thailand pag Thailand katta low aliman mulian. Pagkita one paran net dan kakulian tayo. Kailangan kami speaker. Try katin kupuro peno sa karani lap. May katin law nan kupuro ipan patrawan sansar kapakap. Yet kit sapal mar pilipilkan main court sa mat kaul balap. Na parti sangerir an sukset poin sa karir. Tiang kia tungal sa karan kapeng poy karan kap kay paiten rosyon. Upukulik kasampalkan may penir katin kiyangkit nan sapalmar pinin ko kusanet kisak yo. Ranwat wiyaran kisak walu and tiyapan na kasanti kasilpak and sapalmar pinin ko kusanet. Pasan kagan patola war and sakasakaray men William kitiyo ya tungal sakar misiklan. Piniran katin kalangan o nilang yala tungal sutarakan. Kamakaleta mo yung naman kit o autikin kita ta sapil mar ngayon sa rawya. Wan kamaray ni kit, kawit kit, kalalamawi kit niyat kaan. Patulana na tungal uyalamalam enan kanot. Kupramawi ya tungal uyalamalam. Mararan dengan lawan law sa rawya. Nanirekan masapan katkati. Ong sabul marway o tawagan. Piniran katin kalangan o ang partiyo sa karatan naman. William ti naman kit sa karatan isansat. Nilang kapayan ni ro at ng alsantor sa kamang Jesus Christ. Amen. Kailangan on paron net to kailangan ng senator kan teka kaya katlanan sa pamatal wiyak puro ipan po na sa chief clerk kung roll call. Senator Atsen Abram, Amen. Senator Kukwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Peterico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Right. Senator Alfred Latora, Amen. Senator Denny L. Laban, Amen. Senator Edgar W. Linganet, Amen. Senator Candy Tessuo Lui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, Amen. Senator Makari Miguel, Amen. Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon Chi Net, Yet ngay may clerk. Senator Nilbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitero I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay quorum, Mr. Speaker. kailangan esansal matray sa pulman ko koro matray ka katlanan sa matray wiyak pur. Amo record and esansal may Senator Perez, Senator Apis Jr. o Senator Simon excusan ang wiyak pur ang ranot. Muna tayo ban katlanan sa matray wiyak pur ay minulian tayo tiyo wiyak. Melel sa matray sa karatan. Basic kapenglap ang kupuran na nilap. Sa karan kay po niyo, wala pa ang kupuran na raksyogo, wala pa ang kupuran isyogo, wala kisabul marlikan ko, nanalang ko, nahan kaniyay. Wala tororong lapalap kay di alian tiyak, momotyo government, national, state, or local government. Wala kikabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, karyaon kabina, Honorable Francisco Yawanis, siyong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong ko pong kan chorus,
Wasakset itingal waong Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kadkadaur, lang samro kan pulisyo seriso so masakan o lang way kasampal kan chorus nan chamber word. Men Pohnpei chorus nan gallery o men Pohnpei chorus pon kalap word pon tagapay kan o nan way kan maslikan Pohnpei. Rakat uktai leupen nan wiyak purun ranwat ruipan patroan bagi Lord Leader dan kakal uktai nan wiyak purun ranwat. Kalangan maing Mr. Speaker, muni ban yang saka-saka cungol sakratan kapeng kay punya wow kom kubrapuan kak buat paceng sapul mamum pitai dier nan wewe saksi je cungol wong kun kamu speaker wong kemelel Vice Speaker wow kampakapai Honorable Senator Kadkadaur ibil cungolan ku wong relkan me paceng child me sang ran was nan wasan wila malam ukurusia me yang child nan men kapese kan main speaker monai ban pajola mo ya takamagutai men pagitak child kap kasamo sa child traktoran koson mau traktor siwot penias me pil kabikonot kisang spau nan markin wen matalnim saulugan matalnim child kachkiyang ay ulabulabun. Floor Leader, bagi yang mulian terakhir dia robo nasi traktor penias yang pateng terakhir kalangan dan kuprong traktor bagi yang kakang pateng Legislature dan wiyak kuprong ranwat. May I point of privilege sang Senator Tekan masuk terakhir pan beliau po nasi supplement terakhir Floor Leader. Kalangan speaker ni wow men pacon pagik jalan kak katarupeo supplement kita journal ran kapayo Karyaman. Chan salama kamagit memia pagi emia karyaman pen kamagito aktai ketiang nan kamagit memia koros meudung kamagito masani yei o masani show pagi ya poita mia masin pen journal Close. Kalangan may Mr. Speaker. dan masin pen journal motion yung mia yung talang rutung ti masin pen Karyaman. pagpagtaro karyaman talang rutung ti sabul matay journal and ran kapayo koros meudung kamagito masani yei Uwa masani show kamagit poita tayo rutung tiro sabul man kita sabul matay journal and ran kapayo. Kamu Floor Leader. kalangan speaker ni sangon momo je bil sekerek prograno pagik jalan kak kataropwe journal ran kalimao Wagi kamagit miya ro miya karyaman be koros meudung kamagit masani yei. Uwa masani show miya masani ben journal and ran kalimao. Motion to close. Miya motion miya talang rutung ti masani ben journal and ran kalimao koros meudung kamagit masani yei. Uwa masani show kamagit poita rok tayo rutung tiro sabul man kita sabul matay journal and ran kalimao. Kamu Floor Leader. speaker imen pleu seker mot kesembalo jo pagik jalan suspend order of business jorok ti apali nambe isu walu nan kalantar Chan salama kamagit sang Floor Leader. Tayo endorok dia nambe isu walu anson. Kat kilon tepat rawan long kamutan ko sunat kan. Tayo kat yan po nambe isu walu. Mia kamutan ko sunat o resolution. Makaros sa bulaman kiyaran suma way bilbang pleo po na sa Floor Leader. speaker ay chungol sekeran wow sapal ibleu seker purakan o pagik jalan suspend order of business o jorok depan order of the day o apali standing committee reports Chan salama kamagit sang Floor Leader. Tayo turok tiyer pan order of the day ay standing committee report. O iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number FG by Secretary and Secretary Mapit Legislature Bill number FG Wali Secretary and Secretary WLD1 sang Saudi Committee Finance
Committee in Finance Pan Report, Karate Man Pohnpei Chairman Kar. Kailangan may Mr. Speaker, puyan kak pada sa kamitian mo ni, amuin kak Pwuhng sa bulmo masin ng kasam, sa karataan kaping kay Pwuhng may patroyon nilang. Ito nga wala pa ko puro may Mr. Speaker, wan ko Madam Vice Speaker, wan ko Floor Leader, ito nga wala pa ko puro Honorable Senator Kokoros, Chairman Pwuhng ko puro ka no kasamo sa matay director in Kampan Rosan Mau, Mr. Penias, so dekat Madang New. May Mr. Speaker, niwa ko karakarak, kamagad malwat challenge ka kuya ko puro ki. Standing kami to report, opo ko paisa kayo, laban niya rin sa Limao. Kariyaman. Chance lang mo kamagit sa Chairman and Finance, Karos Mautum kamagito, Masani A, Uwa Masani So, Pagi ay po itak tayo ang katyan ng masinube. Iya masinube, kamu Chairman Kar. Kailangan may Mr. Speaker, itong halwa sa bahal, paan ko puro mo yung bangko purakan koros. Standing committee report, opo ko paisa kayo, laban niya rin sa Limao. May itan, kamadang ko Senate, opo ko walisag, laban niya rin sa payo, T1. May Mr. Speaker, essential me, non-session daw yung kuburan, ni alam kay kadiyang nan watawat karyaw ninduan floor amendment kaya pati ang bill kay lari kadiyang nan main motion kay pwede assignment and kakuyawi yang sa mga kamadian mo niyan kak Roberto floor amendment riyaw me kapata pati ang bill ninduan malwod ya kamanalar. Ebilisansal me floor amendment toto kau na bata o soto apel. Ipadawan met pwede bil padawan mi floor amendment kay mabil kau na bata yang olong kamadang ko sa network. Ari apel pen kakuyawi numuam na kay yung koneng. Mr. Speaker, standing committee report what iman melel kapenggiyang Senator Lator. Pwede tungal kawit maluwat yan kamanata wan mo ni yu wan kak apali alaltan school pas mipan pato lang non-pay memorialized school pwede pas me uya tato kapabalik sa rin school kan o ngay school wo wala o sa latatok nan assignment mawiyawi ang committee wangar daraktaran kamban kamarain o option budget. May Mr. Speaker, essential nan kadedan daraktaran kamarain tungal kabang ang malwad pwede bang mawiyawi melal sang Senator Ladoro o Israel delegation in Kitty. Nan karong nga kadede yang tamu kami time pas me cancel nan floor amendment wo kamban kamarain aletar ninduan ang ray lewang paliyo me so wasegi kamban kamarain wasa o wiyapan abulton paswo. Kaya sansan nan pwede din kambang kamarain makamamanda sang malwad. Wan mo niyo, mabato nuwan tala realop silinan. Mamalwad kamanada buwan ang palipas. Was maala altar ang non-pay memorialized school. Padbato nuwan tala lop silinan. 130,000. Paswad kan kakapali share may patolala kakapali sa rin school wanek na nanso iyo. Ermay Mr. Speaker, pwede kawait mamiya sang sa matay director and kamarain. Awa ba na miya yar kami diyan kawait malwat. Talen pwede sang kawait mapatunan floor amendment wo pwede apel pen pa sa miya yar. Kawait din director, duwan mo ni mapatunan
kasantin budget ma pali pos me we pat pada no wan tala lop arapanu ta pali ke pos tik when berkak yang se kote serikan and high school kapil Pohnpei ni pos ko banalal to padoda rambang ko sene di meni high school me pos puka panta ta ke yang sang ni anane ne we high school kan Mr. Speaker Pahrek met floor amendment memual word pil kamanata epit parking on Matalinima High School. Nan karong-rong o kawid mabil miyasang terang-terang kampan kamarain. Monikan me pato nan aray tungal budget mesansal nan floor amendment wo monin sector essential me monuwo earmark te kasantikan en tataglan monuwo miya kawid me miya moni me kedai tatang ki yang ralakan me patungan infrastructure maintenance fund menu tatak o apali uyawitan parking lot wood rupuwe ka kawid mo may Mr. Speaker nan report essential kawitin committee lintuan kamumatan floor amendment won puwe malwada kamanatar o pan yang uyaksen bill anan bill and kak patosang source monio sector o patoyang infrastructure maintenance fund aniyarala may Mr. Speaker i floor amendment riyawo me uya assignment in committee o ikawid mamiyamet may pit pas malwat and kak proyek sang kawid mamiyayar apniyan sa water committee tungalan ke kaping ang Senator Lator o delegation ng kiti po impang mo uyaw yang kamungkit pen mo ni malatar pas mesansal nan floor amendment mo niyan sa water committee tungalan ke kaping ang malwat po kamagid pen monuwat IMF the Infrastructure Maintenance Fund magmagdiya ro bilpangka kapali anan kasambal memiya ang Matalinima High School wasan painting stores wasa may so te sayam nan report aralabot ay luka Israel member in committee in moni o Israel kan me pati ang karong-karong ren kakawid kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Kumpurahin po na sa mga Senator Lator. Kalangan kamu main speaker mo na itayang pato. Ay pato ang kupurakan kaptung total po yung kupur kalangan kupur sabakon ko mesainsan. To naman tayo. Speaker ay tungol kay po ni wow ang kakpatong sa pulmong batuyor pa ang front line so by tigo. Wong kin kami, wong ke vice, wong ke floor, wong ke honorable senator kang koros. Helel wawat. Ang pilkak wong ki rail kang koros. Patong kay rangot. Speaker man kayo patungan patong ay tungol chairman kaptung ki mason kasilil mesansari untuk na kawit standing control number kipaisok kayo labi na isok mo. Speaker ay tungol kirayo may man patungan wala kita tawa tao ya tatok kasombal yu o bisansal Nawiya bang tatong kami tayo sa pulman ki. Ang so ko'y batular. Okay, siya pato ay man ang kaksansal nan. Masan pan robot-wot. Nintuan kawit po ka bato sang gambang kamarain. Kasansal nintuan sa karatamaw. Matraktor ng gambang kamarain. Ukiyang kampin. Monin. Katikasambal. Wata. Iman rekistes patuan makaksansal. Sangay tunggal termen. Nan kawit kan matraktor wiwiya agak sansal nan parot menya sombong anan pukat pangka kan leletong Pohnpei angkak yang buku-buku tiang nan standing control board buat mintuan kawitin traktorin kembang kemarin na imat speaker Senator Lator pan po na sa committee Madam Chairman Miyairan kawid. Kalangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa balban kupuro mo yo bang kupurakan korus. Itu ngalwa and dua ong rail kan mempajang time sa ngamot.
Pwuhng Pwuhng Senator Ladoro Budi kalau dapat mengkawai Muhammad ni en kinte ni aso me moni kan mal working kamanada oni ya kan magit ambil kinte ni aso me saya kata jangan tujuh ke sambal buat dia ada bantu yang pun kawai itu ele sudah padunan report apa ente me sa my chairman wang terang ban kamarai ron kawai me paduan me ni aso me Bali me ale da poset da ale di petin ale da poset o apali da Pohnpei ta kawait me abangin murin week pa yu lel wono we ko mag din shop ari ele da ran week karayang ay murin karon ay men kamera le maban pandala murin week le mau ni aso order my Mr. Speaker sa mo kamitin mo ni ban aso chorus kara-karani kawai din kampawat o ruwes panuyaw-yan to dadangkan and will follow up when kakte yang maluwat up melen and railway delegation in kichi well done pas wagi sabisin pasong iraisering school in non-pay memorial school ay salamaw saban wiyawan at kako and dead and masaban ewang Director pilkawait ki malwat anso yung muran ranwat yaat me paswakan pe kalangan may Mrs. Speaker o kalangan din Senador Kadkadaur kupromes anta Speaker Kalangan Chairman mamawal san Senator Latore ay ban po na siya Senator Movik kalangan ng kupromo Speaker mo na ibanyang pato ay tungal sakratan kay baniyawa wan patong tama kampiyong diyer wan kun komi Mr. Speaker wan kay Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur o welcome nilang patong trial ng Kalari Ranwat. Speaker, kapag report na sa rin Committee on Finance, pwede kirop ko na inay na uyawi. May pitata, report pan project kan maban to isang nan kwantingin na IMF. Ikamelele me ipatong dami min kasalita Speaker ipatong korong meeting yung mauyawi last week. Mepit IMF funding, patong OIA o TNI, AG's office, o miyayar list yo, mepat pato ang project in 24 or 25, nakamanamay sa ngayon ko. Released what, out kita, talilaut, repair or maintenance in the mga school and Wayne Pohnpei pon. Yang aga kamaulan ng mga school in Sainwar, ng mga school kan Korusyo. Wewe ki list what magtrail ban kamanata aban walian la anan pukong no mga school ko maban yata kalan nan kolonya pon iko yon petak miyan ko mo Speaker ma Committee on Finance kap ka wewe yang yawasa list wo ban patola yon ya ban patol dito retrail loktrail kotoropuei o trail ka wewe yang education the sector me repair and maintenance yang patronal list yawasa ban patolan sang yang moni maban kamawya repair or maintain wasa school kan o help infrastructure kan. Koreaw Chairman Speaker kapitulongin pokpokin parking lot in mga schoolan matalani kami alin na mautana tete working in IMF magtry sa tukak extend o new construction or remit eban mimin in new construction tame miyayor may US funding yata ito maban repair. Ari ikapungki Speaker o imenan gun miyo kawewan antara po documentation pasang malong trial jalan gun kawewo aramasakan gun yang wewe kitame trial on basis what basis mag-trial pan kamana kita kasunod pukat o mapan walian list ko imemiyo yor makamaban ng mga school o ng mga uniban kusang lali. Alangan Speaker. mamawal iban po na siya committee mamiya makakaway time po na siya Chairman kamu kalangan may Mr. Speaker edungal wasa palman ko bro edungal Pwuhng Senator Movik ulian malwat ang nan benayu me sakar kita essential me nan lisyu me badongan out kita
kusunadakan makamanamantar sang nandian Legislature Kadkadaur, Legislature Kaisak. O niyansukan makusunad bangkamanamanta, ayansu palin executive melel kabinaw tiyanay bangkin kapitolong buwan yang uyalak senlis. Ari kusunadakan magtaybang kamanata ranwat. Sudahan ukitala project kan mapadayonan liswo. Project bukan pan kapadabati yang liswo. Puan uyak saya sawan matay kawan mata. Kasampalin tatak magtaykat yang lalat. And sansal mo bukat pan miye nan paarakan chorus sang medlel riyakit paisek silu. I kabung kita tawakan Legislature what pergi utahan kamanamantaan mo ni sabol matay o kawewen tatangkan magdayakan kamanata ay makinsansan ng robot justification chorus ay makinsansan ng karong-karong ari wasakan chorus makinsansan ng kusunod justification patu ng robot. Ekinautot kita kaway dinarail kan makinulian to executive o kin ulian kamatay government ang openakan makinuyawiyang pali me Senator Mufik Patongan tacham ko. Ay kamelala me uya IMF sudah ban wuksang uya benda daw magtayin kamana kita morning compact tayin kamanata nag padaway o kamanamanta apeltan mo no buko sangcham ko ito uya benda daw ko magnuya isang mascot ari ka barabar ko me uya benda daw magtay kad lalaran wat ang morning kan IMF meson ang parking lot den no school in Madalini my school essential magkaitan parking lot KAPWARESOU parking lot miya yung ite mabang uya abang kamala abang cement la abang pave la eso do ya tatok yung maban kap essential nan kawit pen committee yang malwat no what KU1 kamotang ko sa network duan floor amendment mapatulong o yang aki estimate mamiya me kawait mamiya sang tiyanay utan parking lot ko banyang aja pati ang kukutan ng school po ko pero pagi sa tuyawi a parking lot ko miya sudah pave sudah cement sudah os sudah tank patoyan tama pato bang kuburan malwat tranwat and kak kamala and kak cement tabu dayer puel matak anso makoto o and kak mawang rail sumbadangkan o sa school kan apa-apa liyo bilkin uya tatawang wasawat kapora-pora ke tatawagan maluwat mesan o deka kadlaw kamanata wat karyaw maluwat pangkuburat anin tuan assignment mabluyaw yang committee niya kapurupur taranwat ang kuburan maluwat mabil ka kapurupur daw maluwat ang bil ka kaway to ninduan kay na mga kan memiya tapi kasal kan memiya kawin mo kami diban bil tatong kalangan may Mrs. Speaker. Kalangan Chairman. Point of information, Speaker. Complain. Dama po na siya Senator mo. Kami. Kalangan Speaker. Mo imen Dr. and Chairman of Finance pwede list may ba ano out yung FY 24 or 25. Ang mapan pa ya 26. Momelel magtaybang katarala eban mialar ko son metiyo arwo ko tayban namasan lang dapat patulang sombar riyaw de silumurin mata project pugan bangkakan and yang tuwalungong nan list na IMF mo mamiya magaksabang pweki tami ikotor yang kotor pweyo FY 24 or 25 auto tar list ter ari project koros memiyar lale okay taular awo ke met pan patrola nan menya list FY 26 7 8 9 30 alangan Kalangan
Imone ban po sa chairman and po sa ma Senator Latorre. Kamu Senator Latorre. Kailangan speaker, iman kapinggi, maasanin standing committee report. Kapag paisa ko, labi na rin sa klimaw. O iman kapinggi yung chairman nanduan kawait na uyayar o kami rin may songkan koros may sayur yung may pato ng robot o kawait to sang executive. Ay man yata to kamu tayo lang kakot ng timasan ko. Riyaman. Paisa ko, labi sa klimaw. Chancel में मेयर motion Thailand return to margin po miya karyaman pe iban tola o apali kamagito match to boy tak table ka katla mo tay koros motung kamagito masani ei Pwuhng masani show kamagit poitar Thailand return to margin ben standing committee report of kupaisa kayo labniya reisa klimao Koros mautung Thailand sa bulman kita report what masani ei Pwuhng masani show kamagit poitar Thai sa bulman kita standing committee report occupy sa kayo labniya reisa klimao sang committee moni miya the report Standing committee report number FG by Secretary and Research Mau Mepet Legislature Bill number FG Research 5 line Research 5 sang sa Committee Finance Sound mo treatment po sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibang beliau pada sa mga kamitin muni. Ayun kak melel kaya sa balay sa karanwa bang kupura mo yung pan kupurakan kores. Kupura war kumaan so yu kapag sa Israel kan mapadyang Israel ban mi. Pagmen tungalan kiyan sa mga bildo kaya yung Israel ko mapadyang Israel ay tungalwang. May Mr. Speaker, nawaw karakara kipada sa makamdin mo niyo kamagad malwat. Kaya nga kuya kupurukistan yung kamadiyo ko pa sa kriyaw laban niya rin sa glimaw. Chanchal kamagit siyang Chairman Carl, koros mautung kamagito, masani ei, Pwuhng masani so, pagi ei, po itak tayo bangkat yan ng masani pa, miya masani pa, kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, induan, amuwa melel, ay tungal wasa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros nintuan wewe bename sa mo kami di tungalan ti ay ban tor barenta tong bri honorable Senator Makar Miguel ay tungal vice speaker and kak cabiyata ay ban pati ang kalangan Chairman Carl, Ted Kadkadaur masin ben standing up the report of Kupay sa Kriyaw, laban niya rin sa Klimaw, Chancel Chairman yield floor of Vice Speaker Miguel. Speaker, kung kumuraw, tiyamur kamal di mga kasinansaw tukutuk. Pagtalan kumal di labnansyo, taban kumal labnansyo. Trial sa Paler o Chancel Mamona trial Kumaldik trial Kadkadaur masin ben standing up the report of Kupay sa Kriyaw, laban niya rin sa Klimaw, o iban po na sa Vice Speaker, Chairman yield floor. Kailangan man Speaker. Essential standing committee report would may song-songan itan pagpakyo. Takamutang ko sunod yung kapitulong po na bali anan ang sa program and liya kanan mo in Pohnpei. Only activity kan meral pan mo ya may ipawasan ng activity bukat kaya koras mangi o patuan maswalu ko sunod ko saneti may uya running wow na kinuno kanin Pohnpei o activity kan meral pan kan mo ya nan mata-mata miya makamti Mia truck, one pakpakan talanan pogi, pakpakwot, and bill posa tra, kawit na miya nan, paran mo ni mapatular. Wawa makaptulong.
Main speaker essential ma sangat-sangat makatin program li totum yanan Pohnpei nan ranakan penginikan ari mata-matau nen ma kak tokalangan kasarawi activity and cultural day paisa nga namia makapatrayo activity kalau tela activity in mata-matawan kacang cultural day ranin Women International Day o pilkatela bala programan kawit kan maban tokalang pinili o nonokan sansaran wood miya pugin kayo ma-register o iray chairman ko mapatpano yata Pohnpei Women Advisory Council nono toto pilpatpato nan weka li toto mapil anana ala sawat alala ala kau nisongan mo toto maban sa kairtan li koros nuno koros nan Pohnpei ekak wowo tanan nun ni aban patolan ni substitute ni pakpangkan na takawit ka maban patolong sang winiliakan sang nan wekan sa paginakan advisory council won kak ko yang sawasa sangan program ko nan weka ibang kara sabagi lian kiti kit kay may tokon amain prinsiluta payo magin padoda yang ranin di ada mata-mataun kalau daw pwede kisawasakan kawit kanin puralang liyakan nan wekan yang sawasak sin programakan may pan sawasa nonokan awon kamapan kairtan programin pupon nonokan liyakan nan Win Pohnpei anak-anak katiwalan kaiten travel kalaban Pohnpei nabil kaklil takeko woy ko punangan uyaw numumta kaya may batawan nan mata-matawo sang nan silnano ma wayo riyanin lumakit patulang uy activity ang sa programin li ay lumakit kak tatok misongon konsistensi abo kak isme berabang kak tatok yang pun kak uya kawit sikat dan kak tatang ensansal me patwatawat when tungata pukon nono manono kan pan Pohnpei pan ikan arawani ala sabul maray laray tungal puko kaiten meter tababan nan nanti korrespondan tepalil lautin nono Pohnpei pan ala kawai putar mautana nano toke ewe Pwuhng ikamel makartakan orang speaker misoto pikasal niyan so makamanamalan enniranili pupon nono nukosunat uya likalol tayo akajen rano to magtalang katun fokus sawasan kak tatok taropon wewe marayan lalapak mapan kripa nonon Pohnpei speaker lit weta tengah-tengah katon pon takain panak ber nya panak kesegis ampanin na lupalik poi pukon nono kareta mata-mata umumnya enakis kalaut lah when sawasa program activity kan na council man tok o tan paano tung mata-mata koras na ban niya sang nan piniliakan nan wekan tenan kausanakan based on tamar pa ma rebel ka krapa kita sawasang wasatikan when match drop ka Tama local government kan wake up kita seban kung alang gibis arabil match foreign bill uyara activity kan o pilew ko yung Pohnpei Women Advisory Council ayay po ko magday sa pulman program and women interest may patuban social services ay niya doon to ibatawan program mo ipatawan sa uyo sa malaro ibigin patawan patuto Moin matoto bukaban patolang pengin kan NGO kan poran sawasa inangan paluwa pun pokata women interest labalang kairtan
anan o sawas wewe pan mia ang nono o liya kanin punti. Ariman pagi tan kuburan momot legislature wet karabanin paten labalan mo niyo ap ma liyan Pohnpei pa niyo pa na tutong kuwang wet ora pa kayong yung speaker labalan lupalaw tan sa wasata liyan Pohnpei ranwat kete masan kayong atlo pwinin narmas iyo to pwinin liyo kaya katila pa pisang ang Pohnpei pon sangan tatok to makasambal naliyakan ko ng kayang kila nintuan uyaban sa pulmatel tatakan kayakan sa sangan sa waspukat o apalban panenay tuk apalban pukuan nono panenay lat tuwid utang kasampala unang kayong sangkilaw padawan man speaker sangan kapal tutukin miya ang kalisaldong sangkan amen kawako rautan kasampal ki pukuan nono te lima sakatil ino naman ito makin katil o paano sotok panan paninod ay sa nga nagugkat magano kawitan prong niya ang nono kanin Pohnpei parang kaktaulaw abali kaya teron pangalan ni Uya Panuay koto kawitan labo sodot totoy ka sabol material Uya ba malian Pohnpei bang kayang sila level-level kairtano nampak pebol o payan Uy Panuya Pohnpei ayay tungal kawi mutamot matman speaker and sansal may soto to kalang pinyo abon sa wasal yan Pohnpei pon ni uya pakaros may pananane pon sa wasal yan Pohnpei kalangan man speaker kalangan pa speaker uy kapese may sansal chang kamuy ito ka standing kami the report ng V6AH laban sa Pwuhng miyata masa ng kamuy Senator Edwin kalangan speaker ay tumaruwa kapat-kapat Katang sa pwing sekartan ko yung bawalak na miyaya kung kami Vice Lord Honorable Member kan o Israel kan may ang patang trial may isang ranet ng kalari o may ang pepeyan ng kapesya kan Mr. Speaker kaping ki tama sansal mo na sansaler me tawiyaya ra puenta tok ra trial ng parkors taiban kin kamanata wonte yo po ang kakenapali uya penta Tokyo me rawa te pil uya la rolite yo o sailan ka kawawi Israeli kan jero pe kasalgi punyang kamana sa waspuka tabier me men patrowan mo ini patrowan kiyer iret when fiscal year ke yan so me pek pension kin uyawi essential mo me liya kai me sito kin yang patre ngap moin kin go son wasa me ki sabal trailan kak lelang rai sang nanay yang abiyabali tun way le rawat sang niya yang kamkamanata te to bukat le ranwat moisay kilang effort yo isang balian li wen gak lali moin ngay me sudo we mo imen yagi challenge yo wong pinin lin to organization yo ma pia pali wagi moin nani rail pinin li me mianan state word rail liya kan makukuson ton takayakan Israel magayong tola sang sawas toto kawai toto to sang imuan muni yaw anan kan me konengan lel Israel kinabalin lel Israel yeseme ton wain sa buafik talian sa buafik kan pilkin yang patrem Israel makukuson siya patarmaw Israel yadual Israel makukuson doon tagasabuak. Israel makukuson doon kapingamarang duguwar. Mokil pingalak. So ngon program tama Israel mupinin li ni ada bangkawaw Israel. Anso da marapang waila so ngon program bukat. Ikaping tama Vice Speaker kaskasaleta wap
moin tami I kasambal ki isang koros gdrailte nan baran moni koros dai mama sani kasambalin li apalta na pupukat sotraleli I patawan me Israel puinin liin sa buwabe kranin li ragan yang kawawi rapin kan wiya Israel yawasa ragi isang yatre tani songon mom tama Israel kan apali ki Israel mo pin Israel tungal program buat main isa sa main pin Israel ko pen o yang men kawawi yari mo I patawan tadamet bagi kalap patawan nan karan moni kan mon me ranin li eu tana uya eu rang ka sampal re traila mo imente kaidik mo in celebration o menok ka sampal yang ap songan program kan me liagat kin access yang yamune atrail banka kotoke yila ren Israel no kan serapin kan me to school kawit pugat mo kasampal buagi siop sudah kalap ko yila yamona try bangak link pane uya bantu to pugat mo imen Israel ko mabiyabali programin li ren pura mau lian pun taga kau dan rapilanane kawit o sawas kalangan Mawar Senator Edwin ang magpurin po na si Senator Joab. Speaker kalahanan kami di dalam yang patro kom kupura puin itu kalau sakaratan patro yang sakaratan kipun iwakan ini iya walaupun kamu speaker vice do leader members dan chorus ini patro yang train yang cara itu speaker yang kasampal gitu ni melen ho yang utung film tamag tayo katriyan sukset kwento ka lang apali project kan ho kamagat kan magiging apali yung gunting dan takan koros dari kayo nan talagariyaon report tarakarapriyaw minalay dito kawad sang kamaging finance Namun since magtay kami natin ng trio sila niyo issue talk ako purpur lang ng General Fund akak essential karakan iraw o karyaw pudyam ta kasliwan tarakrap na duwan mo ni tanatan niya kagurugita kayo ranin siya silinan tanan na tanapaliyan apalikiyan baliyan promote baliyan environment health education traditional knowledge Yatan mumun talikan na suksesyon di apapali dari bukat. Jadi di luar bang kita fantin buat apali. Kak dia kawawa bang itu intes nucan wala. Kalah sih. Men, Senator Joab, magpupurin po na si Chairman Card. Speaker. Tangan may Mr. Speaker. Magpupurin po na si Chairman Call. Kalalabag riyaw masansal sang Senator Kawa. Chairman ang sawas mamo ni Ban po na sa ikam. Tangan may Mr. Speaker, itu ngalwa sawal bangko Romeo bangko perakan koros di Pwuhng kawit buah memisang Senator Edwin no Ria yang Senator Joab. Isu depan padoan meuya ulia ben matrini muasat. Iuya Senator in Pohnpei State. Ria padoan sewot my Mr. Speaker. Isu depan pit irai buinin lian matrini. Abampit Pohnpei Women Council. Mau tahu kita lian Pohnpei pon. Ay pampadoan nan Wayne Madanim. Wayne Madanim ran wa tahu kita mengadik temen sabu afik men kapangamarangi men mokil men pengilap pil men nuwar nan kolonia biltuat. Tarian sansan tatangkan dan Pohnpei Women Council dagan padang. Ipangkatura irai puinin lian sabu afik. Nan Pohnpei International Women's Day mo yaw nan partiyo. Irai Pohnpei Women Council padang irai lian sabu afik. Puinin li kasambaliu me pilpato wanta to arai le sang sabu afik perenetki. Puen kamangaila
tatawagan Pwuhng liwo Pohnpei Women Council padawan penamoni yo alesang leka koros perenut wiyaki araimen kis-kis labalap kome yang patien Pohnpei International Women's Day mawiyaw pati I padawan me irailian sa buafik puko reinen and peren ki arayang patien kamin minwo o ele ikabarawar me tame peitanan pati yo pilbangka kala Eupenan Israel Pwuhng lipukat ikabarabor ke me anan kan me miren ya Pwuhng li ekoneng kedailan padang Israel mo na tay pan ulian Israel do padawan me kon melel nan songon tadag magtay so bayran me bit kosanet I kasambal ke melel kawait me miyasang senador atun wegi Tadagi magtaybil tapiyata dahil nga kamawiyala magmagding soap. Dahil sa mele ranwat, so to 10 waran Pohnpei soap. Dahil kan pasan makongres, insen kita soap kanan magid, agtaybil nanti yang patian. Eri apan sodre Pwuhng. Dahil sodra waliyata soap, agtaybil ampan men program metua dem Tama sa Bangko Puradail and kaglen lang dagan lagi ko. Mungkin kita ko sana di masuk, agtela nanti yang kalelela program pugat. Agtela itarkila tama miranwat. Puirail uliya benlian tagaga yang pada yang tadakan Pohnpei Women Council. Itu ngal sakar mesik senator itu. Ang senator jawab, ele sansal nang report. Me tatangkan me Israel Pwuhng li apa-apa li yang men Pohnpei me bil magmagid nan week tayo para yang KAPWARESOU o yang wiwiya tatagan survey nan pasakan on non-communicable disease wa irakan me panaw data survey pukat kak sawasa kan panroson mo kawit kan rail programin sabis kan koros merapanut kaleleto pumaluwat dan kamanata mo imen padawan mautang kita itu mangi tatak toto memama Israel Pohnpei Women Council wiwiya chaibil pugaitin an kosenes silu makasambal maapali penini kosenet in human trafficking abil kosenet me office panewang Pwuhng liyakan poren kakapali KAPWARESOU kosenet o kakelap kosenet in domestic violence Kedai bil kosan nanti, merai Pwuhng li bil penyang sawas, o kakailah ka kosan nanti po. Kosan nanti kan koros mau pali, mempada banang isompar. Kedai bil kosan nanti yer, kosan nanti age of consent. Nan kosan nanti wo, kosan nanti bil kosan nanti, pukuhan irai liakan, te Pwuhng liakan, renyang KAPWARESOU. Eri esensial nan page riyawan report paragraph riyaw last ni sentence metatangkan chorus me wiya magmagit o tatangkan me pan magit po ke kamotang ko sa nadwat e padawan International Women's Day and the balance for activities to further expand the promotion of environment, health, education, traditional knowledge, and support of the Pohnpei strategic development goals. Presyo mangkalew ko tatangkat. Rabaan pa diyang Kosantin office o yang kacela bala kawit pentatangkan makonengan ni. Imen padawan mabi traditional knowledge. Yang agis ang peikiyam kuyata pat kukiyata pain sa kadail. Traditional knowledge mo buka. Magmagid nan tatangkan ma Pohnpei Women Council apa-apa li. Sang to-toye mara apa-apa li. Imen kamelala me lianso me International Women's Day kinuyawi. Kutay koros kundukan. Imen pega bangku puratain. Kutay padang pagdailan mangyala melel tatak makan koros mamagmagid. Akatay kuwasat isme patongan
okay yung badoan ilaman na bang kalomat sa matay tatawagan kamawi ala sabis kan magtay pagi sa matay John Way kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Chairman Carl. Kamu Senator Latore. Kailangan ng comment, Speaker, mo na ibang patay, tumalwa o kakapatpatuloy bang pamudang, purakan kurus, ibang puran, ibang kurus, Speaker, kamu kupura, ang soksit yan kakapatuan patak, itkang kurus. Me, patusan bang kupuran sokson lang, o kakanagiskap ba sa rail, biya kayo mayan patong, sabon matay, kupuran, rail kan misang, palikiti warak la pali matalani yai lepset matalanim nasiri Yumi Santos Pohnpei masimiyansan urail kan masayansan ang sokset membagita bang purang katuwat tayo lang kakot yung rail yung lapalalo Kalangan Senator Latore, pag yung mulian kahit siya ropo na si Israel, yan Pohnpei kasumpal kayo niyang patungkol. Kalangan may other point of privilege, kamu Senator, the floor. Kalangan ay tunggal siguro ngaw sa bahal kayo kapinggi ang Senator Latore po kaya capyatar kapya sa makunangan sansal apil timing po kaya tel mamasa ni Israel yan Pohnpei kan na kapya sa libugat pil sansal ang kak sansal ma pasyang libugat yay amen manakap kasampal mawuya Achieving Billion Primary Health Care, Mr. Simenson Apple, Kapachayang, Mr. Chandler Sena, Mayor Pwuhng, Pilin Outreach, Coordinator, Obilaman Managap, Stewart Paulus, May Apali Mental Health Nurse, Israel, all kasampal bukat, May so kasi libukat, May kapya si Israel, siya siya, May pagidag siya, kasamo Israel. Kalangan floor leader, bagi point of privilege may cancel sa komunyan. Kalangan ng miyate Senator, tabal man ki point of privilege. Sulara, tono sa mga Senator Mogo. Kalangan ng kurang Speaker. Pilgan yang pausa ay tungal mga wang rail koros niyan pato ang kalararan mo. Mr. Speaker, ikapyung kay irokan koros misansal ng kawan mepit funding in Pohnpei Women Council. Kami kapungki, Pwuhng, kaya kapagkata Olateyo, celebration in International Women's Day. Abiyat irami ko sambal ko yan. Irogan koros mesansal, makonong enlilang liyakan nan way ka. Isay kameleleme, irogan liyan Pohnpei po nunsok yang out kita sang Pohnpei Women Council. Kami batuan ke pop lanway ka pinili ako ikukauta lanway. When matalanim Women's Day pilmiya, Pohnpei Kitty Day pilmiya, may sakos pilmiya rail ranin li, arili bukat ku irail may kamele makak ale support sang katail o katail Kiyang rail support poran ka kalaleki li korus yanan weka. Child mamasani the batuan traditional learning. Traditional learning so to pakayo Pohnpei Women Council ka kalaleki li yan in Pohnpei yunsok. Kami alele me traditional learning pantrap sang nane weo community nan weka. So to pantrap sang agis wasaliki. Arya lil ranwat ni sang nan Pohnpei Women Council ako kay kakauta lil ranwat. Iso to kami lele merelella nan community way ka Russia. Kalele ki liya kan tano yung yawi sangan program kan merokonong so o sangan sangan program rakakyang tayaki. Ko school and human trafficking, ko school and gender violence, ko school and tamo ko nong serben kan ko school kin peren kakter lisayanta teren kakter lelong kapal niya sa maros school. Ko school buka niya sa mga kalban anana ko school kwa and niya effect utang kalanana lalanan way ka. Ari kami leleme winili okay makakauta te way makawatara rail winili irail makonongan ko responsibility mo bang kalalegan rail. Ibil kami leleme
program kay me healthcare federal program kay me uya sawat ilalanan way karusio isoto wewe ki yawasa Israel ya Pohnpei Women Council itulong nan program puka biya kami lele no program puka federal program ka lele nan way karusio ritami men kayo wewe kinan we kay me kawatara rail ranin li $40,000 yung maban ko yung katal-talan celebrate ki International Women's Day. Apang raban yang nain ko moni ko poron ka katangaki aray program bang uyaw ranin li imay men wewe ko mo kan o ya processin masaban pa ko tong Pohnpei Women Council ran katarong kat moni nan we ka. Speaker. Puruin po na si Mapay, Speaker. Kailangan Speaker ay tungal ka ang ni kubukuburakan na pilkalalela matamataw. Ang Pohnpei Women Advisory Council ang soyo na nantin toto kukuto. When bilbalian social services ako kota o women interest sandiyong pa. When kaksawa sa programin din. Mang Speaker, ran pagat ikamantan so may uyaman health educator man Speaker. O yang kawatay yes mga kamiti. Ewan palikan koros maganuya ka school. Ang sawas kachualing shop kinitrar ang laki ka pwede ka school. Ang nanway ka palisautuk kin ka school. Nansampar mater tau bawa Speaker. Yagis tangaraman ka aktiviti po ko. Protong nang tama ka mamasa ni Ranwood. Ang iya, may nainon pakang li, kahit yan po'y gili, pakang li. Di mata-matawa, tama pa ang kamawila pakang li. Mawasaki soto itaran kayo tayo, tama pa ang ipitila ka po ang kamawila. Pohnpei Women Advisory Council is a decision-making body. Iragan kat pa na katitami pa ang kono nanwekan, o iragan yung palikan o taulang ng sawasakan. Resurukak and katpana trapana at yat kita ananin ewe teupin erelkas pino mo inananim o bilma katebel ban nek pasang o kapsikat kriyat yung nimom o matamataw me ay tungal matam chair song kaway yapan mo mo. Aritama ka sambalan suot, niyarel pano yata plan mo koros. Kat pa na may meeting. Non-meeting po ka, rapain taxi pa na, pain sangnan aray tungal kupukan, pain pointa men katina aray. Pain na wali aray. Pilan sa onar meeting, rarapa ako wasa. Bagi kapalan family violence, wasa may pato yung railo, pilmumun mo yayar, wasa na paliyaramat. Yet may pato anong ray. Victim kayo may pato mo, kaburbur na narkosan, pamiyar momotso, miyar kausap, miyar kaunin paninay, katalita ba, kanay kata, matamatawa na nenuway mapan, kito arama sa wali, palaya pilitiyo, ito po ito ang government rewanso. Niya uyapan Pohnpei. Iman pagi, tama sudah itarle layo, dan nanti yang rupa takama. Kisin megis, sanganan total laut kan me, wen Pohnpei tiar. No pogata poinan tunto to. Me apalian anen pali toto kai. Apin me, ikaweweli life. More mabulabul power Roson salin manakap penakap mema wisdom erbit ko li ye memaur masudali sutraramas or mamego sudri tarayo sabul matel kawata kusunet kila o kiyang kapna kung nanti yang kawit uyapan ka school niya Speaker lerang di situ patuan mamiyal lita banan Pohnpei
kakang koleta kol. Kak pakiyata lim, nakin kayo kasambalang tuk sarito kitukuman. Sudah barawan lita ba makakpoili, kak apali makit kasampal puka. Sampuka ter sorala. Sang choto kay wiya bang kanaitik opalta. Iman paki. Speaker, kalian saya ikin kamu meya sabu sudah non katuan unsap. Ananen nak panok tiada tola. Amelin pukon liyang kanaitik kata memora naramas. Sang ni makmakitin tiyak, lelang ni makmakitin Silicon School, lelang ni makmakitin koyak, irapakat kasumpal. Ari traditional knowledge, nagkaya songon-songon berhala, ya rolen liyaman, o ya pukon liyaman, nantiyakan siya, nantiyakan memauran Pohnpei. Ay rawat nga, iyang kasumpal ki, tatan patwata, paliyakan lalabak. O patuan yawasar mimia utama utanar ko. Ini bagi yang pagbagi regisen o nagis kaira tawuwop ka. Kalangan speaker. Kalangan Vice Speaker. Aku proyek po na sama Senator Simina. Kalangan speaker. Mulai ban padwai tuan sekretariat wow kabarbat bagian so. Kabarito saksi tuan kengkomi Vice Speaker pro leader honorable members Karusian. Pahrek Israel kan Pahrek Israel menjangan ranut. Israel kati Israel memasan di report. Lebukiri sektayu lebenial dari seklemau meitan. Ini ngungkusan lebukiri sektayu lebenial dari sektayu. Dari Israel kan mesansal melengan kadep ongren masan di report esansal. Winili yang ananen mia. Bayangkan kapali. Jangan Israel kan mesansal sang senator Mofuk. Senator Edwin. Wini wangkak mia wangkak apali siang harus mepun peyanane. Wong kesin wini dia kan meminan waikan. Dari inangan report akasalihatar me committee Pahrek German. Itan inangan irakan mesansal wangkak apali. Irakan megis mia pekasal wong report. Dari begitu ni karkarak. Saya close masan sum report to try. Point of information, Speaker. Speaker, point of information. Sansal Mayor motion, Mayor Kariyaman Pakmal. Point of information, Speaker. Senator Edmond makawadan din lima mo motion. Point of information, Speaker. Proyek po na sama Senator Edmond. Kalangan speaker, kongkupura muli banyang patang sekaratakan na ingkap patang de sekartang waw na komiti ang kiyer. Itu ngal sa waw kin komi vice lower o honorable members kan karos bo iray kan karos mapadang tainan wilang lamen ranwat kapengki iray kan karos me parata puyaw kay mamasan ni ppm tang puindi wat kapeki wan muni wat challenge ko sa kan ray ko main niya aray plan yang wan amount wat i kamelele me report wat chang karos miya lale o nandun na bawat me kayong kasampal andiya katayanan imagarata ngay ipanyang utungan ta minat lianat wayu kunya pwagari pakita mo tuan Thailand sabul man kita reporto ujung temasan pe pagkariyaman. Point of information, Sansal Speaker. Mayor motion o Mayor Kariyaman pe. Maku proyek po na Senator Mofuk kan patrawanta point of information ay ngay entertain motion. Kalangan Speaker. Tunggal point of information. Tama imen wewegi. Tama kareta karong yawi soto puinin li representation sang nanway chay kayang. Tama kareta met. Moni karos magan kotaran tayo kan patola pan Department of Health tina uya kambanin women interest niya. Tama nan parwat moni ko sa laut abaninin lang Pohnpei Women Council. Imay men paytang ko. Kamal ma. Kalangan Sansal Mayor motion kailan itong tumasin po niyo. Wow, may pag-speaker. Na, tayo pagpag-yuta dan komal, labinan siyo.
Tay ban kombal o tay ban sabal toto ususki ira mestansa le tay na lutung timas. Tay kombal le penansi. Nasa matay uyakpur o sansal memona tay kombal ti mayor motion talan rutung timas na standing committee report apukupay sa kriyaw laban niya sa klimaw. Karos mautung kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagut po ita tay rutung tier masa na pen report karos mautung talan sa bulman kita report masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagut po ita tay sa bulman kita standing committee report number Pwuhng sa Kriyaw, laban niya sa Klimaw, sang matay committee in Moni. May ito report? Salam. Masalar, aban po na sa matay floor leader. Privilege my Mr. Speaker. Kalangan my Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupura mo yung kupurakan koros. Mentungalan kaya sa mga my Mr. Speaker, boy kita takarwaru yung Lala dongar malwat jalan kak kerwada bagi rail kan makan pui sang jangan moni kan makan patoto sang maslikan government o yang apa bali rosan mau dari pui kemet mai Mr. Speaker tinggalan ke wow o negara kerak kamakan malwat yang kak withdraw kemudian resolution number 1 esak limau lebih hari esak limau keriaman Kupura kabriyaman nampen Wane sa klimaw, laban yari sa klimaw. Sansal memier kamagut yu miye o pwegi miye kariyaman pan kamaguto iban po na se karos mautung kamaguto masa ni yay Pwuhng masa ni show kamagut paitar o kamumutan resolution wane sa klimaw laban yari sa klimaw utroyer sang committee o patpatoyer pan kupuran senator kan. Miye Kawait sang Senator Trekan, masular ay pan po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwa min pasuan pagkakjalin suspend or drop business o churo ketipan unfinished business. Saan sila mo ako kamagat yu, saan sa palamatay floor leader, Thailand
katiang pan unfinished business o boleh kia mia karya menteri kamu gitu ipan bonus o bonus sama chief clerk. Standing committee report pergi by Saklan di Saklima Mapit Floor Motion and Diagnostic Center sang Saumi Committee Health. Chancel me report word pan report out sang committee Rosun mau karya pan bonus chairman net. Kalahanan kami speaker. Moni bam patro. Aimen patron pagita may yen patreng sa wilma mo yung matungkol. Sa karen la puwe may patroyer nilang. O nanwasan uya lamela may tungkol sa karen wow pang kupromi. One ki Vice Speaker, floor leader. One ki Honorable Senators, chorus. Non-calorie, tungkol one ki Director in comparison Mao, Chief and primary health care, uirelkan me patrang lapalapen kamban roson mau mayang patrang uyalamalamen namensangan ranwat o kurusian ni wow men patron uyata kamakit kitrailen uyalamalamen standing committee report nambe buke pasak lepinial risak lemau kagariaman. Chancellor mau kamagut san chairman and Rosun mau koros mautung kamagito masani ei. Puwa masani so. Pagi ei apoitar re pangkation and masani po iban pona sa chairman net. Kalanganan kamu speaker. Pagi ei tunggal sakaran wawan pat-patote. O iban sakaratan yaralap mepit report. Kayu standing committee report may padawan sakar kita padawan itan floor motion mepit yairan diagnostic center. Mr. Speaker, honorable senators kan kumailan mangi me we alamalam we are aware ni sanwaro parent counter yakitri saglamao sang campaign tawata karong wat my Mr. Speaker ye pelian campaign Rosun Mau and FSM or Rosun Mau and Pohnpei State. Nan karong wo pale witness kau koros utong ada sapul maray lutut ongnen floor motion o men report ke me Kitrail, comparison Mau and FSMO State, we atar progress loud on diagnostic center wood. O kentope me ban nimun surpan sa nimun paret diagnostic center wood pan paita or amen wood pan paitar nan wen Pohnpei nan kambayan Rosun Mau. Wasame Diagnostic Center wat pan uyawita Director o Chief in Primary Health Care pan wewayang kambayan sap paran kagan kosaneti yawasa Diagnostic Center wat pan kagan uyawi. Nan kangen korong-korong kan may Mr. Speaker irail ko maumon sa pulmamakamiti yung Rosun Mau kasaleta me anan karwaro me mie ansawat ye MRI o CT scan. MRI machine yu me saik nan kantaget sa pulman kita tetungalan kita. Moment me FSM o Pohnpei State kan sapelman kita machine wat ong FSM me ban patro ni sapel mamay lumanwanian takam Rosun Mau o kapadrayang CT scan machine riyawat may Mr. Speaker government in India kan donate o sawas kito ni showsize
o government in India bambil kapatayang Israel technicians kan may ininin arawan yala operate katanga MRI machine o CT scan. O biltira kita mayit makitwad panuyawi. Israban lalawari sagpayo or report pan kaksan sa lang trailer on watak image kan. Even patrawan kairi tunggal sakarator lab may Mr. Speaker o patrawan sakar kita Senator Simon may author motion floor motion what targi tame sansaler rimet nioralap o ibang patrawan luke Vice Chairman Honorable Senators kan mayang to committee and Rosan Mao and yang cater tunggal sakarator lab kalangan Mr. Speaker. Kalangan Chairman ne tuong ka-basement report. Miyadam ating Speaker. Kamu yung Vice Speaker Mikel. Kalangan Speaker ay tunggal sa karanwaw sa balban ko promo on the floor. Kumbaga Honorable Senators Koros, iman pil ay tunggal wow toro rin tokalang Director ng comparison mao. Chief, ibaruan kami may ibaruan Director ng palian malan kabong ilaylan Pohnpei. May bilman wow na viral kan Koros may ang subay iyan malam ang ganit ay tunggal wow. Speaker, di tunggal lang yung kaping nan report bagi report wo katit tong ketrail ya report mepit wasayo mepan santupan kakrobata so kata matang niteten mesin kan ang lumum takapal salita kan menina ibaruan kami lelen na nanso tepar patular kusay yang akakamay ki center wood reynangi and santo kusay absang ni kalangan mami aboy kumain atrail kolokol capital yang aki international community wasa correspondent mata-matawat kubrawat tokotong Pohnpei Unia tokotong Pohnpei gibil batuan kami lelema nan mauni tawasa mamia uya retention area ang palian Rosan Mau ikar ini upanan totok me ebasem unsak pan totong kawasan Diagnostic wood wen sawasa rupata cokata memendungum takabansalita kanun Arboy state ko inangi opportunity privilege with patut yang win Pohnpei Speaker manday suno anane ang kuburan ko dahil tumata when kak santi ikamele men yan so me center wood pan santi man Speaker international community koros utan pan tobanang when apaliata anan mo niya embassy ka tayo supplemental toner partners ka station Pohnpei ebil pan sa wasirel maraban bil isang lumum to kapal salir para tayo makasambalan sa wot kupura sa lensok o tolan totok autapan nan wasan diagnostic wood machine samankan kutay kak ewang FSM o international community rabrata ito Chairman Inal mamasani ke perpatuan India angai bilban patuan China kamu mengkak masani Speaker Japan mo wasapukat koros inang isaway karena teman pagi berjalan supplement kita outer report kalangan man Speaker Kalangan Vice Speaker Miyadam asan ben kamu Senator Edwin. Speaker ban yield masong Senator Edward on privilege anap ko prat. Kalangan Senator Edwin yield floor on Senator Edward kamu Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker kung puri mo na ibang pacho de saksakara ay chungol sakarang kay paniyo wow ang kakpachang sa pagmumi. Honorable Speaker ay chungol wow bang promi
Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan, kumkubura bu imen yang pacengan je sekarang kasomo kay ponikan mesansal yang ray mesansal. Aku pura bu ingak pacawan ay cungol privilege. Speaker kumko cingkubura bu imen sekarang malwa celangak pone sa kachton tarakterin malang Pwuhng ye Christinaris. Kita celangak kachki yang ulo-ulo pon. Honorable Speaker kumkubura kak cungolangi yang so kapeng yang melel Senator Pwuhng pagi cungolangi yang so watch. Bil mang kapeng floor leader pagi agak and ponese pachoton chief and primary ye Mr. Rabbit ayang pache yang uya kupurin may sangat. Ini yang so watch menen sansal Miss Pilens mabilyang pache yang sa macay uya kupurin may sangat. Yang agak Miss Put men pleo che sekarang molwa challenge pleo kachki yang rai leo kapolo kung kalangan Honorable Speaker. Kalangan Senator Edward, pagi yang mulian tradia ropo na sa Israel, men Pohnpei kasambal kay mapatang tayo. Men kabralang floor rong Senator Edward. Kalangan Speaker, prayang ay tungol wow. Mo imin patang tayo ay tungol chairman na mo in totongkan me sansal the report nan report what mo ito imin patruan me it's a work in progress. Trial nan tiyang putralangka question ay trial ti wasagis nan muni o mo sansaler me ni wasa me identify me center what pan patray trial will we adar pagkay pagkagin sawas o uikan me bangga kanyang sawas o palika melel tipso kasampalgan me German kaskasalet main anso me apa bukat pan kakan paita main trail banana main oversight kay pang buya wisang rawat ko main nan ko tame committee song-songan report ansuwat main iwasa me seleliat nan rup kan totong kamelele me nan pan sontiang nan state in Pohnpei abi kamelele me national government pambil play a big part nan tame bangka konsum tiada. Jadi, masalah rai menu yang tak kamu kita. Kariaman. Sansal me mayor kamu kita yu trail rutung ti masalah pen standing come to report of Pohnpei lebih ni hari limau pagi kami ujuban kamu kita iban Pohnpei korus mau utung kamu kita masani masani show kamu kita paitar. Harus mengujung challenge sebelum kita report what macam ni Pwuhng macam ni show kamu kita pilih poita tapi sebelum kita standing kamu tu report dan apa Pahrek lebih ni hari limau sang sebelum trial committee Rosun mau miat report pan unfinished business. Selamat Speaker. Masalah rai pan Pwuhng floor leader. Kalangan Speaker mo ni ban betul mau yata kamu kita kamu Burai men bagitak challenge bil kasamuma bil men ol kasambal me pajang challenge sukset ye Mr. Tomsiano Salomon te bilang langi setin batil nim bagitak challenge Kalangan floor leader kalangan miat point of privilege masalah rai pample bonus floor leader. Speaker man bagitak challenge chorok ti pan pil calendar. Chancel mau kamu kita mayor jalan chorok tier pon pil calendar o chancel mamia karya man perkara tay pan pagit jalan chorok tier pon pil calendar o pan bonus chief. Legislature Bill number FQ Elisa Klein Pahrek Legislature Draft 2 a bill for an act whether amending Stela number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes, only karyaw kim saklang watawat. Chancel me report on kamutan ko sunod what report long sang committee moni karateban bonus chairman on kamutan ko sunod. Kalangan may Mr. Speaker, Pwuhng kag beliau pada sa committee moni ay kasabali sa karan wow pan kupuran Vice Speaker
Pohnpei floor leader, Pohnpei Honorable Senator ko chorus, o ibilmen Pwuhng malwat o ilawan ko yung kasamo Israel kan me Pwuhng dahil minsan rangwat. May Mr. Speaker, wow kara-kara ki pada sa kamatin mo ni o kamagit malwat dahil nga kuya ko burgi kamadang ko sunod LB ng Bob Wali sa Gabriel sa payo wal T2. Karyaman. Chansa lang mau kamagut memia, Pwuhng memia karyaman pen kamagutai pan pona sa koros mautung kamaguto masani uang masani show kamagut paitar trial katian dan masanupe kamui chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ay tungal wa sa pal Pohnpei mo yo Pohnpei kan koros. Sansal kamadang ko sa network pagpagi lapinalakan ng kolonya. May sudapan yang Pwuhng, may sudap patronan, kamalanal, may malwat kamanatar million riyaw, when kak match, monin, Asian Development Bank, may wait ton into one ka wait pa na magdahil sa bulman kiyang sa Maday National Government. Apwel benal pukat, and kak mapayamaw apwel niya sa utegis kamunat ko sa network pagmalwat and kamanata lebinal kan koros bepatunan kolonia nintuan tama sansal nan kamunat ko sa network and Pwuhng met my Mr. Speaker kapadapat kan Pwuhng melel school pass and NMHS o parking lot and Madeleine High School. Ay tungal sa karmisik, may Mr. Speaker, buwagi floor amendment choto, kao na bata, and kakiyang pay tide nintuan, at ay bangkat yang nanwatawat kariyaw. Eri, buwagi, at ay kat yang nan main motion niya so masayaman uyawiyang committee. Committee sote, tungalan ki yan so mau, and karong-rong ki, floor amendment kay makaw na bata. Ranwat filmiya floor amendment choto. Kaw na bata po yang pay tide. Apo ko open sa matay rule. I mean, uyay tungal sa karmisik. O sagara senator kaw na bata sa maray floor amendment. And kak puya ko yang pay tide nan kusunod maban uyaw wadawat kariyaw lakap kusunod din mo ni. Maban ka and kagud yang olong obukriye sa payo laman yari sa limaw. May Mr. Speaker, kusunod kasampal yumat. Where kay puti tatok mercapiata tatok lan morning infrastructure maintenance fund nan kasantin comeback cup. Selara na napen match o solar limiti na napalitan mo school on mo ni kamalakan. Alo sangtikan mo yan infrastructure in sa material way kagamoy mo yan. Ayuya pentatagmet kay bang kamanayan nan kusunod. Apkak mo kit. Ensansal bang purakan may Mr. Speaker. Me moni kan miyanan pari kit riyesak payo. So do tatawag la koros. Moni kan makasanti yang pan riyesak limaw. Luwan moni riyesak payo ban kapat yan. Nan kapat miya ang kamutang ko sa network ichar wan moni miya. And biltete nan parpanwat pilew tiyan moni kap pan pilapol to pan monuwat. Eri iman pagkabang kupurakan Thailand sa bulman ko kupur mau o kamanata ko sa network. Meeting kan makoneng Thailand Pwuhng puan kakawait wiyapan atay pan. Tatang ko monuwat po pe kasal tagan miya iman Israel kan makan Pwuhng aran lukayang maluwat melal kamitin moni. Akawaitin kamitin moni and teta me uchut tuan kawaitin
sa matay office me Pwuhng infrastructure TNI. Ari ka bor ke may chart alang kadla mo tay. Iman ka besi rawat my Mr. Speaker. Speaker, Muna tay bangkat yang nanusus pag tay sabon man ke pay kasal tay lusus. Riya ke tresak payu million riau point payu. Riya ke tresak lemau million riau point lemau. Tamag tay bangkat yang lala million riya ke tresak wono million riau point lemau. And data me project kan me patunan list ranwat. Actually lel one mo bukat niya kapadapat pa neri ko bor ke me project kan magtay bang kamanata ranwat o kamanata moron ranwat monit tep puena pali. Anuaw kararak may Mr. Speaker. Pagkita lang kamanata ko sa natuwat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl o kapresupan kamutan ko sa natong koalisyak laban sa payo LT2 niya tamasya Speaker, kamu Senator at work. Vice Compromise po Kailangan ng kompromi ang Robert Speaker. Kung kaching kuproye, we ime bajuan long motion, challenge bajuan close T, masan ban main motion. O ipagkaryaman. Karyaman. Speaker, Tansya na mayor kamagatiyo ang miya karyaman ba. May compromise po na siya Vice Speaker. Speaker, mo namu ban sabol man kita floor motion no. Kami mo pakpakyo me mio me floor amendment chorus. May songon wakit LB number Pagkuwalisak laban ni Alresok Rayo El Tiriao pan ko lang campaign finance with understanding me film bang kay to kamanaman watawat kayo ranwat and gak kamanaman niya so mo te panlel at lang gak kamanalo ko lang campaign finance for na paliolong anan koros me subay momotuot kabatayang itamele may rail me kay patabato nan chamberwat filter parkito miya karaba ang kakabot ariayman pag italang kadlaw susa understanding me finance plan tola paliolong nan pil me te bang kamanawat kayo muremet kalangan speaker Kalangan Vice Speaker. Point of information, Mr. Speaker. Dahil katlama o apali kamagit mamiyayar. Chancel mo tayo ka kapali motion riyaw. Ansyo trek. Ispana dahil apali ma motion dahil ang retengti. Nga sinaban kamutan ko sa natap kuwalisak laban niya riyasak payo LT2. Horos motung kamagito masa ni Pwuhng masa ni Show kamagit paitar. O dahil kamal ma labinansyo point po na siya Senator Net. Dahil kamal
Sa paler o sansal memona tayo komalti tayo retungitir masin ben kamutan ko sunod of kuwalisak lebnya risak payu LT2. Met tayo bang katlanan karyaw o kaim saklan watawat. Pagkaya tayo ban katyanan karyaw o kaim saklan watawat ang tayo ban usus ningil o ban po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Amen. Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Ihuchu. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Chuap, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Senator Simna, Amen. Senator Simram, Senator Movic, Senator Ned, my Mrs. Speaker. Kailangan andyan sa lang way masabal madahil tatok ta usus meto ka kamutan ko sunod of kuwalisak lebnya risak payu LT2 usus asak tuaw A o ew abstain. Met mawaw dahil kamanatar kamutan ko sunod of kuwalisak lebnya risak payu LT2 ranwat. Kailangan miyate kamutan ko sunod. Legislature Bill Number FP Reisak Payu, Line Reisak Payu, Legislature Draft 1, the Bill for an Act. Further amending Bill Number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only Ben- one KU. Men po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balban, kubura mo yung ban, kuburakan koros. May Mr. Speaker, ibata ka sa mukamidin mo ni Onu wow karagarak, kamagad malwat kailan ka kuya kupurki, kamadang ko sa nadobukri yasak payu, laban niya yasak payu, LD1. Saan siya lang mga kamagot mamiyayar, karos mo itong kamagot o masa ni A. Oo, masa ni So. Pag iya po itang trabang katiyanan masa na ba? Miya masa na ba? Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balban, kupura mo yung ban, kupurakan koros. Men we are doing al kaping po kamanamatan report na we are paid tapen kamutan ko sa network. Po report ya kamanaman ay kawarwargan me kupurukan mesan kaya kakatiyang nan wadawat kayo. Niyaralap kamutan ko sa network pag malawat yan kamanada one money yo. When ka we are subsidy yo patulang Pohnpei Women Council. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl ang kabesaban report. Ito kabesaban kamutan ko sunod of kurisak payu, lebnya risak payu, LT1. Speaker. May ko pura muna iban po na sa kamagutan po na sa mga 5 speakers. Men kadawan kabatrayo mo sa closed debate and kamanala watawat kayo kabralang campaign finance kon kabrolong ni report o yang akirakan koros na kapantala. Point of information, my Mr. Speaker. In kapag ko kaway do, iman pa daw instruction no. May And kak buya kaway kapatapat. Israel kan pami kupura Israel mo na dahil bangkat yang nan watawat kariyaw. Karon kak sa pulman kaya sumao. Pwuhng Israel puinin liyakan me ramen aray tungal kaway dan yang patiyang tatak kesambalwat. O yang patiyang karong-karongan committee. O committee and bilkak luka ito. Kurang luka ito. Pohnpei Women Council. O wala puinin liyakan.
me Israel Honorable Senator kan kupu-kupura me rai kawai yang patronan kamodang senadwat o karong-rongwat pan yawi lakap kulak tuwa on mesan kalangan man Mr. Speaker o ipatiyang kawai din Vice Speaker. Dahil kamal ma labinansyo. Speaker.
Trait sa paler o sansal na wewe na magtrait sa pulmaniki traitan kamanata kamutan ko sunat upgrade sa payo dabniari sa payo LT1 o watawat kayu o kaprolang Committee on Finance. Koros mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut paitar o trait sa pulman gitar kamutan ko sunat upgrade sa payo dabniari sa payo LT1 o kaprolangar Committee on Finance puran kag report on karyaw o kaim saklan watawat. Miat report takamutan ko senat. Sula, Mr. Speaker. Masula reban po na sa floor leader. Speaker, man pagkakjalan chorok depan resolution calendar. Chairman. Diyan sila mau kamagut yung mayor o tayo chorok tier pan resolution calendar. Ay kamu floor leader. Ay, nisa kong mamoja ibil pagkakjalan kak place Legislature resolution number 1 lamau le benial risak lamau. Chairman. Diyan sila mau kamagut mayor tayo place kamutan resolution 1 lamau le benial risak lamau ban sa ulmatay resolution calendar. Pwagi amia utpan kamaguto iman pagitang mailan place resolution would pan sa ulmatay resolution calendar. Makaros sa ulman kiran sumaw ban po na sa chief clerk. Legislature resolution number 1 Saklimao line Saklimao, a proposal for resolution further amending legislature resolution number 1 Saklimao line Sakpayu as amended by legislature resolution number 1 Saklimao line Saklimao to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Diyan sila mau resolution would withdraw karatepan po na sa floor leader. Kalangan speaker man kamagat legislature wajan kak uyalam ki resolution number 1 lamau le benial risak lamau. Chairman. Diyan sila mau kamagut mamia koros mautung kamaguto masani yay. Uwa masani so. Pagi yay po itay pan po na sa i-withdraw kamutan ko senat Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, jungal wasabal ban ko pura mo bang ko purakan koros. Resolution 1 sa Limao, lebenyari sa Limao, pagbago malwad. Ang kakadiyang nan sabol me tatak nintuan ruwasin kosaned me sawasakan koros. Me patosang maslikin kosantin government in Pohnpei, when yang tatak o apali service in government in Pohnpei. An patoto legislator ban ang nintuan resolution. Sansal kasantin legislator what? Ba resolution chayu bang kamanamanta na neutian tatok. Ukitaglakan ang bangkin ukit resolution makamanamanta. Ay me pato bang ko por time sang ranwat. Resolution 1 sa Limao le banyari sa Limao an ka ukitala resolution lima isak tuaw le banyal riyasak limao me anger monikan me patoto melel kayu kapungala resolution lima isak tuaw le banyal riyasak limao section issue me padawan universal newborn hearing screening and intervention nan resolution mo we padawan talawan opugi wali sak riyaw resolution wajan kapungalan ng bew apan padawan riyakit o pagkuwan isak patiang mo pilmonikap may patotong kampan rosan mo padawan state opioid response may kampan rosan mo panapali padpanit nuwan jala nan wanagit 16,000 o palikasilu padawan state system development initiative Pilbana puelban kaway din kamban rosan mo. Padpada no wandala limakit limabuko ba sa gisu send limaisat. Ay sawas pukat may Mr. Speaker. Me kaway pamiyanan kamutan resolution mo. Kalangan po ito nga. Kalangan Chairman Carl miyata masanaban resolution takaw na batan kamutan resolution. Kamu Senator Edward. Kalangan Honorable Speaker, Mulkaya Sabal, Jai Tungal Chagaran, wow, in Pachuan motion challenge, I will mam kita kamutan ko Senate, wali sa Kilmao, Lebenyal sa Kilmao. Diyan sila mau kamagut mamia dan tutung timasan ben
kamutan resolution 115 lepas ni hari 15 sa pulaman kita harus mautung kamagito masa ni yay uang masa ni so kamagit paita tayo tingtiar masa na ban resolution tayo ang kadlana ni choose o chancel masam matay kasanti no choose ang kamutan resolution kang tayo ban kini choose ni ko te karata karos mautung kamutan resolution what kamutan ni di ba palimao chancel masam matay usus metoko kamutan resolution what usus asak tuau o sa drumawang mat mau tay kamanatar kamutan resolution what miad kamutan resolution pan resolution calendar masulara pan ponat sa floor leader Sinim katiang pan irachoror speaker. chancel mau kamagat na miya tay torak tiang ponan de asak wano ya irachoro Speaker. kamu pa speaker Kalangan speaker mo na iban katawan uya ay kung aliratoror kung tata matam chero location and when kiti o sakar mon way pakonin Pohnpei o mon mall kasampal and ranwat speaker men uya kung al sakar misik o wow and kak katapan kuburan rakso ko isanankan ko o labalap ko resen Pohnpei o ang labalabakan ng government. Mang speaker ni Sowar iman patawan pata o inkiti o uya sakaran kaping nan ratoror pweki lu ko makit maita sang ni masanin sa umuy mesang isonan kanen wain kiti kalele o luka malanwaw way pakon pwede pulan wasalabalap salang nan markian wain kiti mang speaker salang makaitak tiayo euya tasang main samaro euya kapak kriamanin salang nan wain kiti nan main nan marki sangkit 50 kilo batoto euya karya po naman en nan marki me salang me miniti euya la nan marki mo di patawe salang kap miniti ayo sanankan ininwaw song tatong kanin way o ton way uya sabulman wen kiti kapeng lap taan kuburan na rakso o isanaan kan en Pohnpei katiyan ayo na palmak kala priyaw na sutukot sang kalaban Pohnpei koros kat oyang kat kiyang wopan kay taktiyan salang is majestic reporter Peter kabengwat membil kak toke option president option speaker and option congress national government membil toke kabinan win Pohnpei speaker o kumbaga honorable senators koros and we can mayang patrang ay malulapan way mawiyawan kitriyayo iman sakar mesingki memma sapulman wain kitri o atong alkichon papa ko totok esotolel esoto apali kubureo kalabeo aramasaman ay tungal sakar mesik o iman sakar pot Mang speaker kalap makaitak tiyayo sabul mapangok panso naman ako nukla nanwin kiti
Payayan sa koros, may agantangan gitonuan kitri, kumailimpak pa na. Kumailimpak pa na. Istuwa man ako nakula. Tarataranwat, ipata, sobay tiguan wan kitri. Tonuan kitri. O sa kulma datungal kapang. Ang Pohnpei o ang wasakan koros. Imambil sa karaoke pan ko bro mo yung umot kasambal ng legislature word. Manso matangyo. Talaga sinang gadri. Panit tanlong resolution ni nay maluyo. Mapan kasaleta ni Orchuk tuwan the late Sogsalang is Majesty Krokorot. And sansalang malwat maranwat Sogsalang kap mapil niyan sa water kating tapoy obisin kaunan way non-government entity. O iya head of state ang entity. Nintuan roa so kakalikan pa sa ng kasanikan entity. Ranwat is Majesty sa Torino Martin. Mauya, wasalabalap Sogsalang na Martin entity. Taroboy sa kan koros and kan kak mapanatres ang ni lukoton Ritan uyo kubur siyang pukat ay naman sa karaktan ko prom. Ay sa karatan kapin so warwat may walian kiti so bay diko o tonungan kiti ucak sa karaktan payo opil sa karaktan mo makasampal. Kalangan ng kubro mo man speaker honorable Senator Koros o Koros Eren. Kailangan ko po mo pa speaker. Kamu Senator Edwin. Kailangan speaker, right? Papraya nga itungal wow. Mr. Speaker, mo inay iretro riyo may min patawan ta. Natangkak. Mo in kayo, ta may min patawan. Mo in bilsansan me miye puinin liyo me bilkan mo in aral kan patawasang federal grant. Tami i kasambal ke rawat Mr. Speaker moin trailanane bagi isme pangkakan kawit ke trail melel ong tama administration kap in US sabul marail ko santiang melel ke trail FSM ke trail yang isa nang mau ki federal grant kay marasang Pell grant so grant kan magnapali palian ni manwini so kan tare mo isiro no pil patawan wo ke ma yang affected by tame President Trump pil kasaleta me katoketi grant pukato yang mana pa na affected saya bil patawan wo ke mass deportation me uyo momon mia list yo nan Facebook me bil parata me bil mia sabul me trai lara maskay yang Menefesem kay di men Pohnpei menefesem yang patolali mo tami patawan kasampal ki koson dibukat ko ki yang mana pa na fakta po mapan ray la de trail sito yang pitalola mo ini menuya kita motion yo ma sabulum office kakayulang min palikan na FSM maga paroto kawit legislature word talangkak yang mangi o trail ka kawit ki sabul metrayal aramaskan yan sumaraban kalalapak trail ma yamomon koson dipukat ma pan sair amenamen trail menefesem yang kokoson ang US ang uya kita kamu kiti umet masabang mi office kak initiate ma compact management palikan bagangkak ko to kawit Kamal mamin siya. Kailangan siya na daratuan.
Kailangan speaker, wag ko open na mayor implement amend ay tungal motion o kamagot may patron uyata when kak committee in chain ko an kak tola o track uyapan kosonti kay mamie ong an administration kap in US melel mapit mass deportation o yaw federal grant suspension mamon sansaler committee an kak we have fact finding mission yo o proptong drive gutailan kak kis wo kita ta mamio and bil kiyang getrail kakin kawewe kis ta mamie nan bungan getrail o US pan administration kap ya ka kamak mau kamagot siyang Senator Redwood karos mautung kamagot on masaniyay Pwuhng masaniso masansal me kamagot paitar miye masan ben raka chumbal masansal kami Senator Ned Kalahanan speaker, ira kasambal masansal magtayo so bay. Reliable source may patrowan sang US Senate. May kitrail men RMI FSM o Palau. Niyan sa magtrail ban magkasilinan pilin na Amerika. Kitrailen ansyo koros taman sa wilmatrail passport. Paniansyo maraban leme ko ban to kuye. Pagir men magil momon men Iraka per mapito ko ban to kuye ay bang kasaleng ray ay tungal passport. Maso ngay men FSM, ngay men RMI, ngay freely associated states o COFA citizens chorus so yang pitata mass deportation up kidailan sa palaman lagi precautionary measures and katukisili passport. Aimo, according to your friend, U.S. Senator Tamagrat Sangaway Masi Rono Kawewadong. Kanayan kaliligin ka mo, i-uptend naman. Kailangan Senator Ned ira kasumpal yung masansal san Senator Ned i-Pwuhng o iman Masjidun Panuwang ay men pakita Committee in Health and yang patrang Committee in Chayan ko o ROP o report ko to o modwot ira kasumpal masansal sa Masular masan ben irawo ay men pagkadang kitim masan ben paros mautung kamaguto masan iyay o masan iso kamagut paitar o kamagut kasumpal mo panasahin yang Committee Chayan ko health. Pwede chairman in Chayan ko sa pato siya po, chairman in health, dan kamaway tatakot. Halangan. Mia Director kami Senator Mobil. Kamupurin po na si Senator Mobil. Ganiyot na lorong Senator. Halangan Senator Mobil, giyot po Senator Redwood, kami Senator Redwood. Kailangan Mr. Speaker, kailangan Senator Movic. Mo imen mo yata floor motion yo po Committee in Health and kak Oversight revolving fund met toke pharmaceuticals. Kutailan ka kutan wewe kita yang one moni bukat sa to. I patawan kamelele me funding words email kaniyang fine yaw dialysis, unin dialysis kan. Kailangan kakil kita yawan cerita makin kosong nan funding wat makin napali palian dialysis ko ki I patawang kamel mangunian dialysis kan mainan poilaut I me pil moin kin kangalap leplautin cerita kan mapang kin napali uni kan are mo iuyaga kamakut Committee in Health and Oversight funding wat kailangan
Dan selama kamu kita memia koros mautung kamu kita masa ni o masa ni show pergi kamu kita poita mia masa ni pe kamu senator Lator kamu speaker mo yang pato masa ni pe ni rawo kamu Tangan ay tumalwa ang patpato bang from patpato bang Pohnpei Lor anal bolson tor kan koros may wong kira kan patong da speaker ko sompal giro yung sensal chang senador tuun ini patong ang karyaman yai bilmang kapatayo ay tungal ang patong bagi kamtinal daban roper giro yung sensal chang senador tuun ay man kapatayong kamtinal dambil kapatayong Wansyen kan telungum kabil salit magumpatola Pohnpei State matatong ki Maiker taba Maiker kung patungan lang Pohnpei State Hospital na Neupara imat speaker Langan Senator Lator imen patungan pergi kubura mo yan ira kasampal masansal siyang kamuyan at kakuya assignment toror puente and utan geared toward sabul mo kamagut mamia. Masulara iban po na sima kamagut mamia yer koros mautung kamagut masani yei. Puo masani show kamagut poita roba na saine kamitin roson mau o imen pergi kamagut mamia and kak report to ansu karwaro. Imen po na si Senator Lator kamu kadian na sabul mo motion. Speaker Kalangan ay tumalwa ang patpato ay tumal pato patuan kapatayang mo kalangan iban patuan yata kumagit cangon mo amuyang bilgak asyain kam dinal renkak robetong malwat melel isaiskan me lumum kabil chalet kan an me Pohnpei me pil yang kin tatok sang ba Maiker apol sang Maiker kamti yang bilka robotong malwat tapa me Maiker kin apali ang Pohnpei State Hospital nganeu pa ay mat hospital Jangan salah mau kamagut mami koros mautung kamagut to masani o masani show kamagut paita mie masani be ipadrawan itu wana yaleti sabis kan me namun kun yang sabul matai laramaskan tegdai laramasin Pohnpei Shabis pukau Maiker can cover insurance. Essential me one poi makan patolan mon moni. Suatu Pahrek yang one Shabis men mon moni kan patrawanta. Rob and kakan muyawi. Mayay poi te size makan patutong Maiker. Itar te we poi ni suatu itar. Comparing Shabis kan me Genesis o klinik tekan kan patrawan yang aramas essential me tabalan mo ni kan patro yang Genesis o Medfarm awan me kan patro yang monwani ay nin tugutik siyang palibukao tama ka reta mo ini me peitak siyang Senator Lator apung Senator Lator kalangan speaker masalan masa na penirawo ay ban tona siya kamagut mamia koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita ro panasa ini ang kamitin roson mau o pek ang kamitin roson mau ang report to ni ansu karwaro nan session what kamu Senator Kalangan may Mr. Speaker jungal wa sapal bangko promo yo bangko purakan koros iman wiata jungal sekarang pek pergi instruction mawiyawiyang kau matang ko senat opgriye sak payu lebanyari sak payu Dahil kamanala watawat kayo ranwat o kabratong committee yang kak report dari essential me report miya yarap ko purpurto nanti yan legislature wat kayo natayban kadiyan nantatakot apo kaping ko po wow magtagin sa bulman ko ban dari essential me dahil ban kadiyan nan karong-orong po kawit mamiyaw and kak wow niki
i-record me para dasang Senator Edwin o Senator Movic. Me pay kasal ka kamangatang ko Senator pagpuinin liya kay me ele aray tungal kawit so diyang patyang tama sansal. Eri imen wiyagi tungal pagpag pagkita tawag tepil non pandala. Pagkita wawira nga anso. Pagki Pohnpei International Women's Day me yang wiyak sen kamotawot. Iran ka kewang Chief Clerk Murin Session. Wirang ka wiki isingakan me sinukawan look pan pagkatarian. O karong bandap taglak tuwa na may isang lakap. Ay itong aliratoro, kalangan may Mr. Speaker. Kalangan, Senator Carl, kawait mamiya, kasampal, dukan to kay Rael kamakonayang po, properop kanay na yan kakuyawi. Wan kakasapal to, kamutaan ko sa network, tuk taylan kakan apalialan, karyaw kay msaklan, watawat, ay melu kuyawi kisan chairman. Kalangan, miyadra, Speaker ka. kami, Senator Movic. Kamang ko pro speaker po. Tame, Senator Carl Casaleta. Lukan wiyang di kay ren paraton yang karong klaktuwa ni may isang restaurant kak. Lablaw din rail ban sa tukak sa tuwa rice tosa. Pakair ban lang rail met. Miyaya raray ko santi. Anane en kaken awari isok tayo pa isok waluwat. Lakap klaktuwa. Raban sto kakiyang. Arumak resto parato sa tuyang karong ko sa network kamanaman la. Wow. Kalangan, Senator Movic, nuwan kang karos tayo ang kalalaki palikan makunayang. Kalangan, Senator Movic. Miyadra, Ira kasambal mo. Nakomoy, Senator Carl. Kalangan na itong alwa sa bal. Kabang kakawit ni Senator Movic. Ngayon, eto ni Rael ko, kasambal pag silukawan lukan lalo Rael. Kami ti pasan, maras dekak patiang kami ti wan ke melel kupurara mesansal. Maras de lelo kami ti bilpan pasan, wan kak sana mau. Kami ti peg word po. Telen kak sana mau telap ke diang nan kosenet kesembal word. Kami lele maluword kasaladakan koros. Kabe siya tayo kasambal ki non way kan. Pero kami tipan sa niche at kami tipan luka me pagpamiya. Papansin ka po itaklak tuwa lakap abang ko sula. Kailangan ng kape si San Chairman, kaping kita ulit. Kami, Senator, sa Vice Speaker. Speaker, ansaw kasambal. Iman yata ka magitral ang katsang nanuya kubur. Yemen, mo itang Committee on Finance and Kaktatok, from sa palpa na subject to call. Karyaman. Kalangan, paan po na sa kamagutang may kuprayin po na sa mga Senator Edward, makawatan ni lima mo ang kamagut mamiya. Kami, Senator Edward. Kalangan ng kupro mo, Honorable Speaker, po yan so, kung kaching kupro iya po, yung kak, sakar kita ay chungwal sakarang kapin. Apo man yung sansal, ito na ibang ulian komui. Talaga isinin kolonya. Isa chinok sa namago po yan ulian to kapangach. Kaya kamelala so chilipilipin niya Honorable Senator kak kache uya kapangwach po ng kolonya may chay mamasa ni tabach-bachongan. Ng kolonya mga rangar kalarin niya ya ilingan ki. Sapul mo may laramas piliyang bach-bacho mo. Yang aking mo kalap chochoeri. Honorable Speaker, sakar mesik puin pacuan kaping mulai takwach. Belelong pangkupuran Honorable Senator Scan puagi. Totok machelap ciyang katsang lale hong kosenet kuwalisak labinyal risak pa iwari. Puagi istiwara nga kung kaching kupuran Honorable Speaker puin kakulyan timele delegation ng kolonya o kapingang Honorable Senator Scan Koros. And sansel sa macha kaping muletak pangkupuran Koros kalangan ng kupromi Honorable Speaker. Kalangan, Senator Edward,
Pwede kisakaratan kapyung makamulihan kitiya talaga yung kolonya. Kalangan ng senator kan koros. Kamelele me project troto, pan patroto, tatok troto, pan patroto. Morun ranwat, pagpagag talent pileo peno apaliyata tatong kan koros. Puan ka kapayata, kamawiyala, kairtan sa bilmatay win Pohnpei. Kalangan from Masalah ay pan po na sa kamagot mamia sang vice speaker, kailan kumalti sang uyakupur hanwat o sabal pa na subject to call. Karos, mautung kamagoto, masa ni Pwuhng, masa ni So, kamagot po ita, kailan kumalti sang nan uyakupur o subject to call.